Oya buretse gato aka kantu urakibuka. I personally love Bruce Melody. I'm a big fan. Naho se kano Respect grand frère ndanakwemera ndanakubaha sana ari kujya ukora uve mu mikino. Bruce Melody akaba yishokonkoye yikanashe ku gatuna mbwene kabiyita ngo naba legend mu muziki nyarwanda. Benshi barasara barasizora bacika ururondogoro koko. Bati Bruce Melody uri ikigoryi. Bruce Melody uri umusazi wikuye amata ku munwa. Kutiga biragatsindwa koko. Ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane tutabasha kuvugira hano imbere ya mikoro. Ariko se nukubera iki Bruce Melody bamwe mu bantu bahise batangira kumwanga urunuka nk'u Rwanda hero wa kabiri Cyamatare yangaga muri umuna we Juru kugeza mutumyeho minyaruka ya Nyamikenke ati shahu wowe Juru uzazane n'abamara muri umuna wawe na Mutezi duhurire Gitambi ya Buriza maze twikiranure bya kigabo nunesha uzajya ni ikaringo horo ushaka kunyaga kandi narayiherewe na data yuhigahima. Urwo bamwanga ntaho rutandukaniye n'urwo nubwo bitamubuza gukora rwose. Ariko se oya rwose none se abo yikanashiyeho bo kuki batabanga urunuka nk'urwo banga Bruce Melody? Ndavuga uyu musore ufite agatuza gatagaranye kahaza ibyuma apana bya bindi bibajyana furi, ahubwo ndavuga sport mu ntambuko nk'iy'abasore n'inkumi bahawe imyitozo karahabutaka kugira ngo bashete amagara yabo bayashetere rubanda nyamwinshi bagira umutekano. Harya ngo ni igisamagwe, ngo ni Tiger B, ngo ni The Ben, ni na The Ben. Urebye ukuntu uyu mugabo asingizwa wagira ngo ni igihangange muri muzika nyarwanda ku isi yose. Baragenda bakamwicaza mu kibariro nk'icya Yesu mwene Mariya na Yosefu umuhungu w'i Nazareti. Nge wumva nitwa Ibrahim umugaragu w'ukuri. Niba wamaze kubitera imboni nje kubafafanurira akantu ku kandi mbereke itandukaniro riri hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben, hanyuma mbereke ninde muntu urenze, ninde muntu ukwiye kwitwa umwami wa muzika nyarwanda hagati ya The Ben ndetse na Bruce Melody. Ushobora kuba uhise wibaza ngo kuje gusubiramo ibyo abandi bavuze. Oya rwose ntabwo nje gutayanjwa mvuga ya ndongo mu mikarago yavuzwe n'abandi, kubera ko nkimara kumenya ibyo byose byatumye negura ibitabo maze nkuraho akavumbi n'uburi nyandiko nirukanka iyo kure cyane mu bikombe bya murandasi kugira ngo ndebe ku mpande zombi, ndebe ese ninde urenze hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben, ninde ukwiye kwitwa umwami wa muzika nyarwanda. Murakaza neza mu muryango mugari wa Susuruka TV. Ikaze. Murahariko. Bruce Melody yavutse tariki ya 3 Werurwe 1992. Uyu munsi wa none afite imyaka 32 y'amavuko. The Ben yavutse tariki ya 9 Mutarama 1987. Uyu munsi wa none afite imyaka 38 y'amavuko. Urumva neza ko Bruce Melody ari muto cyane kuri The Ben kuko The Ben arusha Bruce Melody imyaka 6 yose y'amavuko. Naho se tugendeye ku gihe batangiriye mu muziki, Bruce Melody yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2010 gusaza gutangira kumenyekana mu mwaka w'ibihumbi 2011, ariko uyu munsi wa none bivuze ko amaze imyaka 14 mu muziki nyarwanda. Naho The Ben yatangiye umuziki 2006 aza gutangira kumenyekana mu mwaka w'ibihumbi 2008, bivuze ko uyu munsi wa none amaze imyaka 18 mu muziki nyarwanda. Birumvikana neza ko Bruce Melody ari petit frère wa The Ben haba mu myaka ndetse no mu gihe bamaze mu muziki nyarwanda. Ariko se tugendeye ku bikorwa ninde urenze undi? Bruce Melody amaze gukora indirimbo zirenga 32. Iyabaye hiti ni yarebwe n'abantu miliyoni 13 ku rubuga rwa YouTube. Naho The Ben amaze gukora indirimbo zisaga 25. Iyabaye hiti ni yarebwe n'abantu miliyoni 6,100,000 ku rubuga rwa YouTube. Ariko ushobora guhita wibaza uti se kubera icyo utavuze Why? Kandi Why yakoranye na Diamond Platnumz ariyo yabaye hit karebwa n'abantu miliyoni 21. Impamvu navuze yuko indirimbo yabaye hit ya The Ben ari Why nuko iriya Why ari collabo, kandi collabo twatekereje yuko bari abafana bose barebye iriya ndirimbo ya Why abashobora kuba ari aba Diamond Platnumz. Twagiye tureba kuri single, twagiye tureba kuri buri muntu indirimbo ye ku giti cye yabaye hit. Urumva neza ko turebye ku ndirimbo Bruce Melody n'ubundi araza ku mwanya wa mbere kuko niwe ufite indirimbo nyinshi kandi ni nawe ufite indirimbo yarebwe cyane. Naho se tugendeye ku makolabo yo hanze cyangwa se kuba umuhanzi yaragiye hanze agakorana n'abahanzi bari international,
Bruce Melody afite korabo eshanu. Hari korabo ya mbere yakoranye na Harmonize wo mu gihugu cya Tanzania, bakorana indirimbo bayita Totally Crazy. Hanyuma hakaza indi korabo yakoranye n'umuhanzi wo mu gihugu cya Kenya witwa Khaligraph John, bakorana indirimbo bayita Sawa Sawa. Hakagira n'indi korabo yakoranye na Eddy Kenzo wo mu gihugu cya Uganda, bakorana indirimbo bayita Inyora. Hakaba n'indi ndirimbo bakoranye n'umuhanzi wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Inos B. Hanyuma hakaza n'indi korabo yakoranye n'umuhanzi wo mu gihugu cya Jamaica witwa Shaggy. Tunyarukiye kuri The Ben nawe, The Ben nawe afite korabo eshanu. Korabo ya mbere ni korabo yakoranye na Diamond Platnumz wo mu gihugu cya Tanzania, bakaba barakoranye indirimbo bakayita Why. Hakaza n'indi korabo yakoranye na Otile Brown wo mu gihugu cya Kenya, bakorana indirimbo bayita Can't Get Enough. Hakaza n'indi korabo yakoranye na Shiba Karungi wo mu gihugu cya Uganda, bakorana indirimbo bayita Binkolera. Hakaza n'indi korabo yakoranye na B2C wo mu gihugu cya Uganda, bakorana indirimbo bayita Know You. Hakaza n'indi korabo yakoranye na Rema na Makula wo mu gihugu cya Uganda, bakorana indirimbo bayita This Is Love. Tugiye ku bigendanye n'amakorabo, urabona yuko bose baranganya umubare w'amakorabo. Uretse ko Bruce Melody we yagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko The Ben ntabwo yigeze agira indirimbo akorana n'umuhanzi wo muri Kongo. Ngewe mbigereranyije nahita mvuga yuko ubundi Bruce Melody ari we wagaragaje akazi gakomeye cyane, kuko yagerageje gukora amakorabo agiye atandukanye kandi akomeye cyane. So ngewe Bruce Melody hano hantu mushyize ku mwanya wa mbere. Nanone ku bigendanye n'amakorabo, wowe uramushyira ku mwanya wa kangahe? Uraza kubitwandikira muri comment. Hanyuma tugeye ku buryo bakurikiranwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ninde noneho urenze undi bigendanye n'uko bagenda bakurikiranwa ku mbuga nkoranyambaga. Turebye Bruce Melody ku rubuga rwa YouTube, afite abamukurikira 555 ibizwi nk'abasubscribers. Noneho The Ben akaba afite abasubscribers 297. Ubwo bishatse kuvuga ko Bruce Melody arusha The Ben abamukurikira ku rubuga rwa YouTube 258 byose. Hanyuma se turebye kuri Bruce Melody, ubundi amaze kurebwa na views cyangwa se amaze kugira views zingana iki ku rubuga rwa YouTube? Bruce Melody amaze kurebwa n'abantu 1,79,566 n'abantu 732. Naho The Ben amaze kurebwa n'abantu 1,39,78,779. Bishatse kuvuga ko n'ubundi Bruce Melody arusha views The Ben zingana na 40,487,953 n'abantu 953. Bishatse kuvuga ngo tugeze ku rubuga rwa YouTube, Bruce Melody arenze cyane kure The Ben ku bigendanye n'abasubscribers ndetse na views. Hanyuma se turebye ku rubuga rwa Instagram, Bruce Melody afite abafollowers 1,000,000. Naho The Ben afite abafollowers 893. Bishatse kuvuga ko n'ubundi Bruce Melody arusha The Ben abafollowers bangana n'107 ku rubuga rwa Instagram. Tunyarukiye ku mbuga zicuruza imiziki seho bihagaze biti. Tunyarukiye ku rubuga rwa Spotify, Bruce Melody amaze kumvwa n'abantu 181 n'abantu 800. Naho The Ben amaze kumvwa n'abantu 56,000 n'abantu 200. Bishatse kuvuga ko Bruce Melody n'ubundi arusha The Ben abamaze kumwumva 125 n'abantu 600. Naho ku rubuga rwa Audiomack, Bruce Melody afite abafollowers 28,000 n'abantu 447. Naho The Ben akaba afite abafollowers 5,000 byonyine n'abantu 567. Bishatse kuvuga ngo The Ben arusha abafollowers kuri Audiomack The Ben 22,000 n'abantu 880. Naho se turebye kuri Audiomack n'ubundi abamaze kubumva, Bruce Melody amaze kumvwa n'abantu 6,317,n'abantu 669.
naho The Ben akaba amaze kumvwa n'abantu 584 n'abantu 46. Bishatse kuvuga ngo hano Bruce Melody n'ubundi kuri uru rubuga rwa Audiomack, Bruce Melody arusha The Ben abamaze kumwumva 5,733 n'abantu 83. Naho se tunyarukiye ku rubuga rwa Twitter byo bihagaze bite? Bruce Melody afite abafollowers 109,000, naho The Ben afite abafollowers 39,000. Birumvikana neza ko hano Bruce Melody aracyayoboye kuko arusha The Ben abamukurikira ku rubuga rwa Twitter 70,000 byose. Naho se ku rubuga rwa Facebook ho bihagaze bite? Ku rubuga rwa Facebook Bruce Melody afite abafollowers 371, naho The Ben akagira abafollowers 680. Bishatse kuvuga ngo hano n'ubundi The Ben naho ararusha Bruce Melody abafollowers 309 ku rubuga rwa Facebook. Ariko dushyize ku kiregereranyo cyangwa se turamutse dushyize kuri average, Bruce Melody niwe uyoboye cyane ku rubuga, ku mbuga zose uburyo bagenda bakurikiranwa. Bruce Melody n'ubundi aracyari uwa mbere. Tugana ku musozo rero, reka munyemerere turebere hamwe ama award bagiye bahabwa, kuko ama award cyangwa se ibihembo ni kimwe mu bintu bishobora kutwereka ko umuhanzi arenze undi, kubera yuko ukoze neza aba agomba gushimirwa. Bruce Melody rero yahawe ama award 13, naho The Ben ahabwa ama award 4 yonyine. Bruce Melody rero hari award yahawe mu mwaka w'2014 na Salax Award nk'umuhanzi witwaye neza mu njyana ya R&B. Hanyuma mu mwaka w'2016 ahabwa n'ubundi Salax Award nka The Best Male Artist nk'umuhanzi witwaye neza w'umugabo. Hanyuma mu mwaka w'2017 ahabwa Hip Hop Award nk'umuntu ufite song nziza cyangwa se indirimbo y'umwaka. Hanyuma ahabwa indi award mu mwaka w'2018 na Salax Award nk'umuhanzi witwaye neza. Mu mwaka n'ubundi w'2018 ahabwa Primus Guma Guma Superstar nk'umuhanzi witwaye neza. Hanyuma mu mwaka w'2019 ahabwa Salax Award nk'umuhanzi w'umugabo n'ubundi witwaye neza. Mu mwaka w'2019 ahabwa Salax Award nka The Best R&B Artist. Noneho mu mwaka w'2019 ahabwa Kisama Award nk'umuhanzi witwaye neza muri Sama. Hanyuma mu mwaka w'2019 n'ubundi ahabwa Hip Hop Awards nk'umuhanzi ufite video y'umwaka. Hanyuma mu mwaka w'2019 n'ubundi ahabwa Hip Hop Awards nk'umuhanzi ufite song y'umwaka cyangwa se indirimbo y'umwaka. Mu mwaka w'2021 ahabwa The Choice Award nk'umuhanzi witwaye neza muri uwo mwaka. Hanyuma mu mwaka w'2021 ahabwa Kisama Award nk'umuhanzi n'ubundi witwaye neza muri Sama. Hanyuma mu mwaka w'2023 ahabwa Trace Award nka The Best Rwandan Artist nk'umuhanzi w'umunyarwanda urenze. Naho tunyarukiye kuri The Ben, The Ben yahawe award hagati ya 2008 na 2009 na Salax Award nk'umuhanzi uririmba afro mwiza. Hanyuma mu mwaka hagati ya 2009 na 2010 ahabwa n'ubundi Salax Award nka The Best Male Artist nk'umuhanzi witwaye neza w'umugabo. Hanyuma mu mwaka w'2010 hagati ya 2010 na 2011 yahawe Salax Award nka The Best nk'umuntu ufite song nziza y'umwaka cyangwa se indirimbo y'umwaka. Yongeye kuba nominated muri Afrima Award mu mwaka w'2019. Hanyuma yongera gutwara igihembo mu mwaka w'2022 ubwo yahawe Diaspora Award nk'umuhanzi wa East Africa w'umudiaspora mwiza. Hanyuma yongera guhabwa indi award mu mwaka w'2024 aho yahawe igihembo na East Africa Art Entertainment Award nk'umuhanzi ufite indirimbo nziza cyangwa se ifite video nziza. Tugendeye kuri ibyo rero tugiye kuba twaca impaka, hanyuma tugaragaze ninde urenze hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben. Ninde ukwiye kwicara akiga. Tugendeye ku myaka twabonye yuko Bruce Melody wenda ari umwana, ariko tugendeye ku bikorwa twabonye Bruce Melody akubye inshuro nyinshi cyane The Ben mu bikorwa. Tugendeye ku buryo bakurikiranwa twasanze Bruce Melody akubye inshuro nyinshi cyane The Ben ku buryo bakurikiranwa. Hanyuma tugendeye ku bigendanye n'ibihembo bagiye bahabwa twasanze Bruce Melody akubye inshuro nyinshi cyane The Ben. Ese wowe urabona rinde ukwiye kwicara akiga?
Njyewe ku ruhande rwanjye Bruce Melody arayoboye inshuro nyinshi cyane, kandi ntibazongere no kuvuga ngo The Ben ngo ni umwami wa muzika, ahubwo Bruce Melody niwe mwami wa muzika. Nta marangamutima ashyizemo kuko bose ndabafana, ariko Bruce Melody ararenze. The Ben we icara wige. Mwakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro cyiza tugiranye, kandi niba utarakora subscribe reba munsi gato y'iyi video urebe ahanditse subscribe, hanyuma ukandeho, hanyuma numara gukandaho kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro byiza tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Njyewe mwari muri kumwe ni Ibrahim, umugaragu w'ukuri. Imana ikomeze ibarinde.